Haleluya. Tubanze biyubire iramuryo biza. Amazina nitwatezeho bukuru Semwanuke mu rugo ni Rwibogoko ahandi hitwa mu Magunga. Ndugusita shimira Imana kuko mpagaze hano hantu muri aba bantu bangana gutya. Imana ishimwe. Umugabo umwe yaravuze ngo yaje gusanga yategereje gusanga Imana ngo igire ubwenge kubera izikora ibintu bigatungura abantu kandi ari byiza. Imana ishimwe. Umwanya wadusize ariko twogira ngo tuvuge abantu borambirwa cyangwa se ijoro rikaba n'abandi bakava umwanya, ariko gusa reka dushime Imana kuko Imana ikiduhagazeho yaturinze kugeza n'uyu munsi tugihari tugihumeka. Imana ishimwe. Haleluya. Ibi bintu nari biherutse kera cyane pe. Izindi ndirimbo sinari ziherutse, abantu nkamwe sinari baherutse, ariko Imana yareze ko uyu munsi tuzaba turi kumwe nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Datinze nagize ibibazo k'izo muzi ubwoko bwacu tuye ducamo, nanjye bingeraho birambabaza, ariko kubwo umugambi w'Imana, Imana tiyemera kumva, yemera ahubwo kuko uyu munsi tuzongera twabonana nawe. Haleluya. Narituye muri Tanzania, niho nabaga. Nari mpagize imyaka 8. Hari amaze kuba mu rugo nari tuye kuko namwe mutuye, ariko tihari iwacu. Imana irantabara mpagize ibibazo bitaturukaho, bituruka ku bihe turimo zatugeze mu bwoko bwacu. Bingeramo ndashimutwa, abantu baranjyana bagira igihe kirekire. Izo naciyemo sinabivuga mu mvuga kandi n'akandi naje kubarambira, ariko Imana gusa mu ijuru hari Imana. Izo kuri mu ijuru hari Imana, kandi cyo nakubwira ntiwopfa Imana itazemeye, tizoba tibibaho, tiwopfa Imana itazemeye. Ariko Imana yazemeye naho wicaye wawe kandi waje muri iki giterane, ariko Imana yavuze ngo tusohoke muri uriya muryango tizakunda. Ariko nageze ku rupfu Imana ikurayo. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu baraje baramfata, bamfashe n'ahantu nakorera ku kazi, nari ku kazi, abantu barangambanira sinabimenya, ariko byari bitewe nuko umuhemu waraza, nuko nawe usa, nta kindi nazize, nicyo nta kindi. Ndibuka hari igihe ababyeyi bamwe bapfuye iriya ruguru mu Minembwe, barabazeyi batandatu kugira ngo bapfanye n'undi musore witwa Bitwenge. Hari n'abandi babyeyi baguye ku Kivumu barabatemagura, muravyibuka. Ibyo bintu bibaye birambabaza cyane, bimbabaje ndandika urwandiko uko abantu bakomeza gukora ubuvugizi. Naje nandika urwandiko, nandikira
UN nandikira na leta ndasinya ndohereza ubwo rwandiko nibwo rwabaye intandaro ndatura bariya bantu bakira gihugu ni abantu bagoye cyane ngegira ngo byararangiye ntabwo barangendaho ko baranyibazaho ko baranyiga buri batabitangaza nakoze ariko ukeye baraza umunsi bafata nihuse baraje turirwa nta ku kazi umuntu yigira umuturage usanzwe araza turirwa nta ku kazi nashitse saa mbiri nawe shika saa mbiri turirwana komeza kwandikira bababwira ati ari hano yambaye imyenda isa gutya ameze gutya ninjira muri ofisi akavuga ati yarinjiye nasohoka ati yarasohotse kugeza amasaha ya saa 9 dufunga akazi ndataha ahamagara babo baraza baje ari abantu baje mu modoka bari abantu batandatu iriya ino sinzi ko babita iriya babita usalama wa nchi ni kitengo cha usalama wa taifa na kuvuga ngo ntabwo sinzi ko babita bamaneko Burundi babita documentation nabo ngabo nari ngenda mu nzira mbona imodoka inyuma yanjye ngira ngo nibisanzwe barasohoka mu bantu babiri baramfata moto ku ruhande utatu ku ruhande baramfata baranyegera ngira ngo none nabajoro bagiye gukora mufuka narifite mu mafaranga ngira ngo none bagiye kunyambura ija ku ruhande sano n'ubahunze bahita bamfata banizira muri ya modoka turwanira aho ngaho havamo wundi bamushibara baniza mu modoka barafitemo n'imbunda baranyinjiza bahita baseseka munsi y'intebe barabona intebe z'imodoka baraseseka kubitamo amapingo bakambira igitambaro mu maso turagenda banjana hantugure bakuye mu mukowa wa Kigoma banjana muri Uvinza nuko vuga ko twagiye amasaha bafashe saa 9 tuwashika saa 6 z'ijoro urumva nahatukure twavuye muri province kutuja mu yindi nuko bashitse naho batangiye babanje kumbaza mbese kumbaza imyirondoro ndababwiye barambaza mbese dumuki ubwoko bwanje ndababwira ati Umunyamulenge barambwira ati kwisi nta Munyamulenge ubaho ati utubwiye kuko uri Umuhutu cyangwa uri Umututsi n'ibyo gusa tukeneye ndababwira ati sindi Umuhutu kandi sindi Umututsi ndi Umunyamulenge iwacu ni Umurenge barambwira ati nukomeje kuvuga gutyo turakwica icyo dusaba icyo tuzatukubaza uzoza mu bitwa ngicyo uzudusubiza uko twakubajije ndababwira ngo buriya uzubwira ubwoba iyo utaragera mu kibazo ariko iyo ugeze mu kibazo ubwoba buza gushira pe bapfuye kumbwira gutyo numva ubwoba burashize kandi numva asira iranzamukanye ndababwira ngo ndi Umunyamulenge kandi ndabizi ko mwaje kundica n'amaraso yaje arataka ukinyamulenge ati none ga mukore icyo mushaka ariko sinihaka n'ubwoko bwanje naho batangiye barambwira ati aba bantu natagahaye umugira ntabwo ati ni mumuhambire barampambira ariko tubaza bahambira umuntu baramanika barandendeka ko wandendeka hariya umutwe aracurama amaguru aja hejuru hariya naho bahereye barakubita kugeza ubwenge bushize ubwenge burashira bonyine barabwirana ati yarangije kuko bageze aho ngaho numva ubwanje numva ubwenge buragiye
nkajya mbareba gusa hakurya umuntu uzureba kuri televiziyo ndeba akabareba akababona ariko ntakihaya mvuga ntagishobora gutaka bararanyura urusa aho hanze hari ibomba bavoma amazi bamenamo bagomba basukira ngira ngo ndishaganya kuva imbeho baravuga ati baduhajya kufa barasakandira bashira hejuru kandi nuko ariko Imana itaragukora ukuboko dushobora gupfa tizoba tiwapfa nihuse nagize aho hantu nagize ukwezi n'amahingariye bari badutesa baje kuzanamo abandi babiri umwe arapfa baramukubita arapfa bahitiye turararana aho bahita bayiduhambirana baraduhambira ibaze mahiti kuyizana bakayiguhambiriraho ukararana nayo kugira ngo batubabaze twicisha agahinda ariko Imana yanga kudupfa duhura n'amateso akomeye bageze aho badukura aho hantu ndimo ndihuta badukura aho hantu batujyana ahandi mu yindi ntara bageze aho ngaho naho badufungira mu cyumba navuga ko sinzi ko cyari nimeze ko ujya kwa firigo turuma amagufwa aruma turabora ukaryama hano haruha inyo zigavamo hano ku matako akavamo inyo ukongera kandi ugahindukira uru rubavu nabwo icumweru rigashira utarishaganye ariko Imana iduhagararaho. Haleluya. Hari indirimbo yafashije twabanye ivuga ngo ningere ku nkombe y'abarozi Imana uzapfe utinyuka. Ya ndirimbo twarabanye narizi kuko ngeze ku nkombe y'urupfu ariko Imana iramfasha. Haleluya. Niyo mpamvu Imana twarabanye iramfasha. Ibaze kubaho utarya udakoza ntanto n'akabumbukanwa utabona hanze ko bwakeye. Amaturizo yawe abakomeye cyane. N'utu dutoboro tudahaye tubona ntatwe tuba tuzumenya ijoro n'amanywa abari ahantu aho nyine aho ngaho mutuye aho ngaho ariko Imana izi ikora ikintu gikomeye. Umunsi umwe haza ubwana bubiri kamwe kari gafite nk'imyaka 10 akandi kari gafite nk'imyaka 4 urumva umwana w'imyaka 4 abataramenya icyo ari cyo. Abo bana baraje bafukama hariya gutya hariya ku muryango baradusengera. Izo kuri icyo kintu cyaranyubatse. Umwana w'imyaka 4 kumurumva ndi wa wundi ukirwa ibibero za nyina undi w'imyaka 10 bahagarara hariya bafukama hariya barapfukamye n'amavi barapfukama. Abo bana twumva ko barasenga. Noneho umurinzi araza basanga cyatumye tumenya ko abo bana bahari umurinzi araza abasanga abacashe arabaza ati ko muragira gute. Aramubwira ati tumekuja kwa Maria wafungwa, tumekuja gerezani kwa Maria wafungwa. Noneho turumva tumari kumva yinjira aje kutubaza ati se aba bana ni mu bahamagaye. Noneho niho twababoneye dusanga bwa bana baracapfuka. Umuyisiramu twari kumwe aravuga ngo mbonye Imana.
Haleluya. Arambwira ati mbonye Imana. Ubwo twari uwo mugabo yari afite telefone ye bari banazitunyaze batwazifite, atuma uwo murinzi aramubwira ati harimo amafaranga ndayabikuza kuremo umubare w'ibanga yabikuze ugenda utuzanire wa muti w'imbere isumu ya panya isumu turaguheza amafaranga yose arimo yari afite harimo miliyoni n'irake 2 z'amashiringi. Urumva miliyoni 2 n'irake isumu zigura 200 cyangwa 100. Turamwinginga aranga ati tishoboka. Ariko Imana ni Imana. Imana ni Imana. Imana iturindira aho hantu, iturinda inzara, iturinda ayo mateso twahuye nayo. Bona bwatambuka ariko ni ibintu bikomeye. Nukuri. Abantu benshi barazumvishije, abanyabibogo cyane barazumvishije, n'amafoto yaje barayabonye igihe navuyemo. Ariko Imana igira ibintu bikomeye. Imana iradutabara. Yani nzi kuko uyu munsi ngomba guhagarara tukabana nawe. Imana ishimwe. Ndarangije. Twavuye aho hantu mu buryo butangaje. Imana izikoresha igira itwaro abantu batagira. Izikoresha ibyo inatumia madhaifu ibinyantegeke. Izikoresha ibinyantegeke kugira ngo ikoze isoni wenye nguvu. Haleluya. Umusumari ni watukijije. Umusumari w'itara. Itara kaririya murabona itara ry'imodoka rino riba hano imbere mu mutwe w'imodoka. Niyo hari itara. Umusumari niyo watukijije uducira inzira. Burokosima twakoresheje ukwezi turi dushaka inzira, ariko Imana iratutabara. Imana ishimwe. Uwo munsi hari muci kandi biraniho bikiri cyane. Imana itwohereza imvura. Uwo munsi imvura yaraguye, ntabwo imvura imwe izitwara amazu. Zatubwira ngo none nizo ziba mu bihugu byo hanze zitwara amazu zikica abantu. Iyo mvura iragwira tutabara, itubera igisubizo. Haleluya. Ariko twamaze gusohoka dusohotse baratubona. Babarinzi baratubona. Tubwire ngo twirwenje ndananirwa. Twavuganye n'abacu dusohoka kuko twari dushoboye kwiruka. Amaguru yaravyimbye yarabaye ibisebe. Runo ruhu rwari rwaravuyeho. Umuntu agira urundi ruhu indani rwari rwaravuyeho, haza urundi rushasha. Ariko dusohoke hure n'izuba n'umwangaza numvisereri ngo umutima urashevye n'amanani yo gutambuka. Abacu naho bansize baragenda. Basiga aho ngaho baragenda. Nanjye ndavuga ngo birarangiye. Baransanga hano baranyica urufurubi bagiye kontesa. Ariko senga Imana ndavuga ngo Mana wakira ubugingo bwanje. Nari mbona kuko mukira ntabwo nari nzi kuko gusa nariko nsengera gusa abwira Imana ngo Mana mfashe nijira mu bwami bwawe. Haleluya. Ariko Imana ni Imana. Buriya Imana ifite abayo kwandika kuzaho n'isaha yawe n'umwanya wawe. Nuhagera umutima uzahagarara tuzatera. Ariko
ndarangije nitubona Imana tuzayisubiramo umwanya uragiye ariko icyo nababwira Imana yacu irakora kandi iri ku ngoma kandi gupfa kuremba siko gupfa ubwoba bw'urupfu n'amarira yarashize muri jewe nubwo bombwira ngo umuntu waje ararangije nza numva narabaye ikinya izo ukuri nza numva narabaye ikinya kuko ibintu nabonye nta bindi bintu ndumva nzanabona ariko Imana igira umugambi wayo shima Imana kuko nabonye Imana ndabitekereza n'ubu ndabitekereza nkavuga ngo wenda Imana yemeye kuko nje hariya kugira ngo mbone Imana nyige ubundi bushaje Imana nayikozeho haleluya amen bene data ndashimiye Imana yo mwijuru yamugisha murakoze je gusa nanezerewe kubabona kandi kuko n'abandi batangiye bavuga pasiteri yavuze amagambo akomeye numvaga twazanye mu modoka ariko ari amagambo ntabwo twiza tuyaganira yari hamwe cyo kugira ngo twese tuze kugabana kandi numvise ko ari amagambo akomeye reka banze ni nongere mvuga izina ryanje kuko hari abaje nyuma nitwa Muhumuza Mugwema Jacques ndi umunyayogobogo ndi mwene Mugwema niba mujya mwumva pasiteri Mugwema nkaba umutakure hano mubana na oncle ntabwo ari hariya pasiteri Kaguriro ni data wacu n'izina rya Muhumuza turarisangiye kuko ni sogokuruza rero ndagira ngo mbanze n'ubundi babwire mu ncamake twebwe umurimo dukora turabo bita abubatsi b'amahoro cyangwa se abambasaderi b'amahoro kandi rimwe na rimwe abantu barigiye niyenda bajya basoma bakareba ibyo twandika bakagira ngo none nta handi bikomoka muri aya mateka twese dusangiye amateka ashaririye kandi ntekereza ko mwese hano kuyababwira cyangwa kuyavuga ntabwo bivuye kuko twese turayasangiye niyatuma muri hano hasomwa ngomba kuba muri siko bimeze babyeyi nayo mateka mabi y'akarengane ashaririye atuma muri aha uyu munsi byatumye rero twumva ko tukwiye gukora icyo dushoboye cyane cyane gukora ubuvugizi nyuma y'ayo mateka y'ayogobogo n'ayandi kumva tukwiye kugira icyo dukora nk'umusanzu wacu ariko si twe twenyine twaragutse ko turashaka ko ikibazo cyacu atari twe twenyine tukimenya nk'icyacu gusa n'abandi bakwiye kukimenya ko dufite ikibazo kandi umuti wo kugera ku gisubizo ni ukumenyekanisha nuko abantu bakimenya bakamenya ko icyo kibazo gihari dufite undi mupasiteri nawe bishop yitwa Mutabazi Shadrake Senga Mutabazi abakanada yamwe mu baramutse ni umugabo w'umwega ngo bamuzi baramuzi namubwiye ko nza hano arambwira ngo basuhuze cyane kandi turafatanije muri uyu murimo w'abubatsi b'amahoro noneho reka mbabwire n'undi muntu mwakundaga kumva adutuka cyane ngo ni Asamba Hussein nawe namubwiye ko ngiye kuza hano kwibuka abanyayogobogo arambwira ngo baramutse rwose kandi yabivuze bivuye ku mutima ndetse arambwira ati iyo nza kuba hafi twari kuzana iyo tuza kuzana Jesse nari kuvuga Asamba Hussein niwe wari kuvuga kuko ayo mateka ashaririye dukeneye ko n'abandi bayamenya baba babembe baba bapfurero baba banyindu baba bazungu na amateka tutagomba twenyine kwihariza ngo twumve ko ari ayacu tugomba kuyasangira n'abandi rero
z'ibyo magambo numvaga ntibuze kuvuga ku mateka rusange kuko sinashaka kugira gusa nginde kuri iyo oya numvaga ngomba kuvuga amateka mabi abanyamurenge banyuze kuko Bibogobogo iri muri ayo mateka, Gatumba iri muri ayo mateka, abavuye muri Byura ayo mateka yabageze y'akarengane, abagiye bagwa za Rubumbashi n'ahandi ayo mateka twese turayasangiye. Umuntu atekereje ko ari ubabaye cyane akirengagiza abandi yabagarukiye hafi cyane, kandi mu by'ukuri icyo kinini dukwiye kuba duhurije cyo kumva ko aya mateka tuyasangiye. Umwanya ni muto kandi aya mateka ni menshi. Murabona iki ni igitabo cy'amateka cyose n'umwaka n'itariki kuva abanyamurenge babaho bakaba muri Kongo itaritwa Kongo twari kubivuga, ariko kubera umwanya kuba mugufi nta nubwo bisubiramo, ariko ndavuga ibintu bigufi ntanasoma ibyo ngiye kuvuga, kandi ni nk'ubutumwa butureba twese. Amateka ashaririye abanyamurenge baciye yahereye kera, ntabwo ari amateka ya vuba. Kuva muri za 64 ndagira ngo nibwo Burere yatangiye kwica abantu bapfuye icyo gihe ni benshi. Hari imiryango yazimye iwacu, hari ahantu baza bita ngo ni kukamagufwa, bahise kukamagufwa kubera abantu igihe bari bavuye Baraka, urumva ko nibo bari barahungiye, bavuyeyo malaria bazamutse bageza mu Bibogobogo aho barapfa, imiryango myinshi irazima irashira, bahita kukamagufwa, amagufwa y'abanyamurenge kubera akarengane. Muzi amateka ya za Kirumba, amateka ya za Gatongo, tukagenda bikagera za Bibogobogo 1996 ikaja za Gatumba. Abantu bari bahunze akarengane, bahungiye muri Nations Unies, kaha muri maboko ya Nations Unies, babasanga mu nkambi nk'iyi muri barabica. Murumva ko dufite amateka akomeye cyane, amateka akarengane tutabonera mu gihugu gusa iwacu twari turi, noneho bikagenda bikadukurikirana naho twagize gute twavuye. Murumva ko ni ibintu bibabaje kandi bigakorwa isi bireba, kuko bari abantu bo mu Gatumba nubwo twavuze Bibogobogo bapfuye bari mu maboko ya Nations Unies. Hari ingabo za Nations Unies bita Onibe bica abantu barabatwika, kandi gitangaje ababishe bazanye amayisanse. Buriya mujya mubona ya mashitiki kwa kundi abantu bashaka kuvuga gashaka bakahinduka k'igiti cy'ubu, ni essence bakoresheje, bazanye amabido y'amayisanse bagisuka ku bantu barabatwika. Igihugu cy'u Burundi cyari gifite ingabo, hari izo ngabo za Nations Unies bagomba gutabara. Tuje hariya muri Kongo, muzi ko Kongo bavuga ko ariyo yagize abasirikare benshi baje mu butumwa bwa Nations Unies, iyo bita yabatangiye ari Monique, ubu yabaye MONUSCO. Yari ifite 19,000 by'abasirikare, ariko imurenge hose ntihasendutse bahari. Umurenge hashize Monique hari, MONUSCO hari. Ibyo umuntu yanabisanisha noneho n'ibyabaye mu Rwanda.
mu Rwanda abatutsi bapfa bagashira hari iminwa nayo zari ingabo za nasiyo zimwe. Bivuga ngo aka karere turimo k'ibiyaga bigari habibye ideoloji ya jenoside ikomeye, na n'uno munsi nicyo kibazo dufite, kandi gihiga umututsi wese aho ari. U Rwanda rwashoboye gukora ibishoboka byose, nabo bari impunzi nkamwe, barahaguruka baravuga bati ntabwo twazashira ku mahanga. Barahaguruka birwanaho bagaruka mu gihugu, murabona aho bagejeje igihugu bacyubaka. Tumubibona se? Ubu mu Rwanda hari icyo bita isiganwa mpuzamahanga ry'amagare. Ni ukuvuga ngo sanisha n'amagambo pasiteri yavuze y'ihumure, avuga ngo nubwo duca muri ibyo ayo makuba yose tugomba gutakaza ibyiringiro, kandi tugomba gutera umugongo wacu. Tibiba iwanyu ni iwanyu. Nkunze kubwira abantu ngo kutagira igihugu ni upfa kabiri. Iyo udafite igihugu nta gaciro. Kutagira igihugu ni upfa kabiri. Abisirayeli bakoze ku mateka yabo yabivuze, bamaze imyaka 700 bari mu buretwa. Isirayeli yarazimye ku ikarita y'isi mu mwaka w'1947 nibwo Isirayeli yongeye kuba igihugu. Je nageze mu Budage, nasuye aho babiciye 6,000,000 z'abayahudi. 6,000,000 je narahageze, narahasuye. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ubu wo kugira Isirayeli, ubu ndababwira ibintu bitatu Isirayeli ifite bikomeye ku isi. Urwego rwa maneko yo bitamusate, Isirayeli niyo ya mbere. Nizibwira Amerika ngo muratera igisirikare. Iyo tuvuze maneko ngo tuba tujanishe n'iki? Isirayeli akomeye. Isirayeli ni gucyo ubutayu useye, ariko bafite tekinoloji ku isi. Nicyo gihugu cya mbere cyeza imbuto ku isi, kigemura imbuto bita imizabibu zikora ari amavere. Mubona aja ku isi yose, ari igihugu cy'ubutayu kitagira inzuzi, kitagira ubutaka. Ubutaka bumwe bavuga ko babugiye babukora mu Bugande, bagashira hejuru y'uwo mucanga bagahinga, bagakora irrigation, kuvuga ibyuma bivomerera amazi hejuru. Bariza bafite mu buhinzi n'ubu abiga ubuhinzi mu buryo bw'ikoranabuhanga bukomeye, baje kubwigira muri Isirayeli. Isirayeli nicyo gihugu cyinjiza ba mukerarugendo baje kureba amateka ya Isirayeli, bakinjiza amamiliyarde n'amamiliyarde y'amafaranga. Cya gihugu bababwiye cyari cyarashize. Bivuga ngo nubwo duca mu bikomeye bingana gutyo, tugomba gutakaza icyizere. Siko bimeze. Tugomba kumva ko dufite iwacu, kandi tugomba guharanira kuhaba. Baravuga ngo uburenganzira ubusaba urabuharanira, iyo ubusabye urabutakaza. Nta munsi tuzasaba uwo ari we wese kuba umukongomani. Tawe buriya Kisekete atogusaba kuba umukongomani, niko nawe utogusaba, urabusaba ndi. Nushaka kubukwambura uramubwira ngo ya sinabo gusaba, ndabuharanira, ndabukwiriye uburenganzira. Aya mateka shaririye yose yo kubura abacu, pasiteri yavuze amagambo akomeye yatwibukije indangagaciro zacu, uburyo ubuzima twabagamo. Ari n'ikindi noneho naje no kwibuka uburyo abagore mutangazwe n'ukuntu umugore yabyaraga akageza abana 12 nta bitaro byo kubyaza banyabuyange bande
umuntu akagenda agiye kwahira ingeregere yashaka kabisa kiriya gihugu kugitera umugongo n'uguhemuka kukibagirwa kumva ko wewe bitakureba n'uguhemuka. Iki gihugu mubona kibacumbikiye uno munsi kandi ndategeza ko tikibafashe neza nuko bahagurutse baharanira uburenganzira bwabo. Iyo bagiteye umugongo bakavuga ngo birarangiye nta kundi, kandi ababambura ku burenganzira bari bafite imbaraga zose, yari leta ifite ubushobozi bwose, ibara abaturage bari mu makamba kamwe kuko bumeze, ariko baravuga bati ibyanga byakunda ku neza no ku nabi dufite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cyacu. Ikiza rero nuko n'ubu iyi leta irakangurira noneho nabona bahunze tibabati n'ejo bundi hari imiryango igera kuri 100, abantu bagera kuri 300 batashe ejo bundi, ntawe bakumira gusubira mu gihugu cye. Ariko twe ayo mateka niyo dufite, imigambi hari niyo kuvuga ngo twangare tugende tibadushaka tibadukeneye. Natwe tugomba kubabwira ngo simwe Mana mwaturemye kandi iki gihugu tugomba kuzakibana. Siko bimeze? Ngayo mateka Bibiliya iravuga ngo nugamburura mu makuba mu migani, nimba ari ibice 10 n'umurongo wa 20 cyangwa 20 n'umurongo wa 10, ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ntabwo ayo makuba yose agomba kutugamburuza, tugomba gushika tugahagara kandi umuntu wese agakora icyo ashoboye. Ntuzanisuzugure. Abanyarwanda bacu umugani baba ngo wigize agateba agira ati ayurivu. Urwego uri mu rwo ariko rwose, dufite abasaza badashobora niyenda kuja ku rugamba ariko bashoboye gusenga, sibyo bize ashobora. Njewe nzambwira papa arahari yarugotse, nyine twarugotse mu buryo bw'ibitangaza, amubwira ngo papa tugishoboye guhinga, yari n'umusirikare, imbaraga z'igisirikare ubundi woba bishoboka, ariko jewe niyenda singira n'umwanya wo gusenga cyane, nanje ubwo mfite nawe uwo mwanya wo gusenga n'uwawe, sibyo? Fata uwo mwanya fata uwo mwanya wo gusenga, nanje mfite ibindi ngomba gukora. Nta muntu n'umwe udafite icyo yamara mu rwego rwo ari rwo rwose. Mureke mbabwire, ntaho ubukristo butandukanira n'igihugu. Pastor nibyo yavugaga, ahubwo iyo abantu bavuye mu gihugu ubukristo burabananira. Murabizi abantu bari imfura kubera kuba mu makambi, kubera ubuzima bubi, utari guhemuka gira gute arahema. Zangeso mbi zose abantu batari bazi kubera bwa buzima abantu babashiramo kugira ngo bushireho. Ubundi iyo umuntu avuye ku muco ugati ndangagaciro umuntu aba kwishe, utakaje indangagaciro zawe ubupfuye. Uva ngo bagenda batwica mu buryo bwinshi, ntabwo ari ukwica umubiri gusa, bica za ndangagaciro, umutungo mu rwego rw'umutungo bakatumaraho, twari dutunze ntawe twasabaga, ibyo bakabikuraho, ngo bakaduheza yarurohera icyo twazavuga yaruroho. Nibangare ibindi bimenye, nimba abana babo bataziga, nimba bazicwa na bwaki, nimba bazicwa n'ibyorezo, nimba bazabaho gute, nimba bazaba ibisambo, nimba bazaba abanywi b'urumogi, nimba bazaba basinzi, ibyo tibi umwanzi, ibyo nibyo abayifuza. Siko bimeze? Umwanzi uko abayifuza ko tuba. Tugomba rero guhaguruka kukavuga ngo ya
guheranwa n'agahinda k'abantu bapfuye, abandi ntaho turababitse kugira bazavuga ngo wawe ngo abandi bamuhamba mu butaka ngo ukamuhamba mu nda. Turabafite amarira yabo n'ibyari sazagashira, tuzapfa tukibarira, tuzapfa tukibatekereza. Uraryama yewe hari mbabwije, hari igihe uzabwira nazungurutse imurenge hose. Wari wabona umuntu yimuka mu ijoro rimwe ukazunguruka Biyogobogo, mu ijoro rimwe ukazunguruka Minembwe, mu ijoro rimwe ukazunguruka hehe, utekereza. Ayo mateka rero ameze gutyo, ntabwo tugomba kuyagumamo, tugomba guharanira kuyahindura, kandi uruhare rwa buri wese. Jewe shobora kudafata intwaro uje ku rugamba, ariko mfite urundi rugamba mfite ndimo ndwana. Ntabwo uburyo bwo kurwana intambara, uburyo bwo kwivana mu karengane, uburyo bwo kwirwanaho uburyo bwinshi. Ntabwo murabizi ko hari n'abakecuru batanga n'igihumbi cyo gutabara. Jewe nabaye mu Biyogobogo cyagiye cyose hasenyukaga, no mu kwezi kwa karindwi nibwo navuye umwaka ushize. N'ubu mu kwezi kwa kabiri nari mfite kuja mu Minembwe, nagezeyo mu Mikeke, nagezeyo muri situation ibibazo byose. Nukuvuga ngo mbabwire ngo umuntu uzutanga n'igihumbi, jewe narabibona. Iwacu bari bararanduye imirima, bari dusigaye tugemurira umukobwa akagenda abantu 250 kubera ibyo barandura imirima irashi. Wigeze kubona imodoka batwitse? Ari ibyo twebwe amafaranga baduhaye imfashanyo dutuma ibiryo, imodoka ni yawe, batwika imodoka na bya biryo bicana mu shoferi nabo bari ubwo gusaba tuzana ibiryo. Ariko ubu nyine reka babwire mu Biyogobogo ubu nyine umusaruro bagezeho bari kuri 90 hafi na 5. Twari barasigaye tutagira habe n'akantu. Bivuga mu by'ukuri tugomba gukomera. Ubundi ari indi principe, ari indi hameze ariko ntawe ukomera adaciye mu bikomeye. Ubundi abantu bose bakomeye muzabarebe bose, abantu bose bakomeye kuri iyi si n'abantu baciye amateka akomeye. Ubu aho kugira ngo duhindure ibitebo, aho kugira ngo duhindure abantu gusa bari aho kuganya no kurira, hagomba kuvamo imbaraga z'ubutwari bwo kugira ngo ayo mateka uhangane nayo tuyahindure. Tibizabuza uzaba kubahashaka bundi n'abanyarwanda n'uno munsi hari abari Bugande, hari abari muri Amerika tubaharize. Ariko igihe cyose watekereje gutangwa tubinganyama ganyamata. Ubundi hari umusaza twabanaga akavuga ngo uzige gusaza utanduranije. Iyo umuntu asaziri w'abandi byanga bikunda asaza yaduranije, ukabesha utari kubesha kugira ngo ubone ko bwira kubina ubuzima bubi. Ibyo ayo mateka nababwiye musino kugomba babwira byinshi murabizi ubuzima abantu babamo kubera byose turi. Murakoze Imana ibamugishe.